ćemo sliku. I samo znači sada to mora otvoriti. Ovdje dobijamo neki puno opcija koje ćemo sve srediti. Znači idemo malo ćemo poplaviti, tako da kažem. Malo ćemo poroziti. malo ćemo potamiti. Gama, ne znam kako se govori. Ovo mora biti svjetlo da bi poslije gama bila baš ekstra. Kontrast, ovo ne valja. Znači stavit ćemo ovako svija. Onda ćemo ovo što je ovo, da se zatamljiva na krajevima. Vidimo kako će slika biti. Tako. Uvijek zaboravim. Ovo je po krajevima, kako će biti ovako ćemo staviti. Malo ćemo pobijeliti, onda ćemo pocrniti da bude ljepše i malo ćemo ovo vratiti tu. Ovo ćemo malo vratiti da bude ljepše. Ovo je mutnina. Ovo je baš lijepo ovako. Pa ćemo staviti tako. Saturation, kako se čita. Nećemo baš da bude puno boje, stavit ćemo evo ovako. Da ovom se nikako ne da to napravim. Sad ćemo znači to da je novo i to ćemo malo spustiti. Dobro. I ponovno se vrati, ali nema da si. Ovako. Ovo manje više ništa ne radi. Ove prve boje. Aqua nešto radi, a tek blue, ja mislim da nešto radi. Ne, purple radi. Purple. Tako je dobro, vidi se ova slova da su ovdje poboljšanja. Onda ćemo ovo staviti ovako. Saturation. Ovo vam se ne sviđa. Tako da ćemo staviti na obično da bude lijepo. Balans. Ovo ništa ne vladi. Znači, zapravo ima. Ja mislim neki razli. Stavit ćemo tu pošto bude. Znači, ovako ćemo. Tu da izgleda ljepši neki odsajat. Vode možda nećemo. Misliš, jednu ideju. Urađivam sliku. Od one ploče od stiropora. Na njega ovako lijepiš neki svoje sličice i već što nećeš. Može. Samo treba mi neku platnu tu. Neko tame, onda ide na panu. Šta radiš? Mogu li da bricati? Malo. Dobro. Ajde. Minecraft. Ovo je dobro. Ja ću mijenjati subu. Što? Molim. Zato što to je ljepše. Ne znam. Kako ćemo ovo malo po krajevima da bude ljepši.
Ovo ne valja ništa, pa ćemo staviti ova. Malo ćemo samo do ovdje da bude ljepši, onako Minecraft Season 5. Ovo ništa, znači Ovo je dobro po krajima da se zatamni. Ovako lijepo. Federal. Krug da se vidi. Stavit ćemo ovako. Ne vidi se ovo. Dobro je. Ovo ništa. Evo volim raditi. I to ovo haka mačna sad. Ali nećemo mi toliko stavit ćemo evo ovako. I to smo radili. Idemo export. Idemo na best. Size stavit ćemo ovdje ćemo staviti 1440 i dole ćemo upisat Minecraft. Idemo save i tu. Tu sad čekamo da se spremi. Zabako više. Ne vezi, sačekat ćemo. Ja, sam isključiti. Green. I sad ću vam pokazati kako nabaviti ovaj program. Za ovo morate imati Google Chrome. Odite na Chrome web trgovinu. Malo je spori internet. Ono ima si. Idemo, kucamo Polar sa 2R Foto Editor 2. Evo ga. I tu samo dodate u Chrome. I sad smo idemo urediti sliku, znači i ovu sam sliku uredio u Chrome. Ako želite još tutoriala. I to je to. Evo, kakav Minecraft i sve ovo. I to je to.